Imbunda u Rwanda rwagaragaje ko rutunze yatunguye benshi, itera ubwoba abantu batandukanye bo muri Afrika. Nkuko dusanzwe tubizi, amateka y'isi yagiye yerekana intwaro zitandukanye zidasanzwe zagiye zigaragaza ubudahangarwa bw'ibihugu byazikoze. Iyo tuvuga imbunda zikomeye dutekereza kuri AK-47 ya Kalashnikov yakwirakwijwe ku isi yose igakora imyaka myinshi idacika intege. Dutekereza kuri M16 yakoreshejwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se RPG-7, imbunda y'urusasu izwi cyane muri Afrika no mu bihugu byinshi byagiye biba mu ntambara. Hari kandi n'ibindi bikoresho bikomeye nka machine gun Browning M2 izwi cyane kubera imbaraga zayo mu kurasa mu birometero byinshi. Izi mbunda zose twarazizeye, tuzi ko arizo za mbere ku isi mu gukomera, ariko uyu munsi ibintu byahindutse. Inkuru ivuga ko Urwanda rwaguze mu Bushinwa intwaro idasanzwe yiswe Lion 1. Iyi ntwaro si imbunda isanzwe nk'izindi, ahubwo ni igikoresho kigezweho cyane gihuriza hamwe ikoranabuhanga rihanitse, ubwenge bw'ubukorano n'imbaraga zidasanzwe zituma ishobora gukora ibintu birenze by'izindi ntwaro zisanzwe zishobora gukora. Ese iyi ntwaro yubatse ite? Ikora ite? U Rwanda rwabigenje rute kugira ngo rugure iyi ndege? Icyo mbibusana ukureba iyi video yose kugira ngo hatagira akantu kaza kugucika, cyane cyane ku mikorere y'iyi ndege. Ikindi wibuke gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona izi video zose